haracyariho ibyizigiro ko wakomera, haracyariho ibyizigiro ko watera imbere, haracyariho ibyizigiro ko abandi bageze nawe wabashaga kuhagera, haracyariho ibyizigiro ijya nzu abandi bubatse ko nawe wabashaga kuyubaka, haracyariho ibyizigiro ko rujya rugendo rwawe ngo wabashaga gucamwo, haracyariho ibyizigiro iyo ndwara bakubwiye ngo nikira n'abantu babivuze ariko ntabwo ari Imana yabivuze, haracyariho ibyizigiro ko iyo ndwara wabashaga kuyikira. Twabonye Imana izura abapfuye, twabonye Imana isubizamo ubuzima abatari babufise, twabonye Imana yugurura imiryango yugaye, twabonye Imana ica inzira mu kiyaga, twabonye Imana itora igitandara kikavamo amazi, twabonye Imana ikora ibidashoboka, twabonye Imana ihindura ibyase guhinduka. Kandi iyo Mana tuvuga ntabwo irobanura ku butoni, ibyo yakoreye abandi nawe yabashaga kubigukorera. Ni Imana ikura hasi igashyira hejuru, ni Imana irema n'ibitariho bikabashaga kubaho. Kuba atabyubona ntibisigura ko bitahari, nubwo bitaba bihari yo ibasha kubirema. Kura amaso yawe ku bantu, kura amaso yawe kubigaragara, maze amaso yawe uyashyire ku Mana, kubera Imana itakwemeye nta wakwemera, Imana itakwibutse nta wakwibuka, Imana itakugiriye neza nta wakugirira neza, Imana idahinduye ubuzima bwawe nta muntu yabashaga guhindura ubuzima bwawe, Imana itari mu ruhande rwawe, Imana itabaye mu ruhande rwawe uba warapfuye. Ni mu gihumeka, ni kubera Imana iri mu ruhande rwawe, iracyagufise mu biganza, kandi ibyiyumvira ifite ku buzima bwawe ni iby'amahoro. Wishyura umutima ku byo abantu bavuze, abantu nibo bavuze, ariko ndashaka ushyira umutima wawe ku by'Imana yavuze. Iby'abantu bishobora guhinduka ariko iby'Imana ntabwo bihinduka, kubera ko icyo Imana yatangije Imana izagisozera. Iby'Imana yatanguje nubwo abantu babivamo, Imana yo ntabwo yabivamo, nubwo abantu babita, Imana yo ntabwo yabita, nubwo abantu babyibagira ariko Imana yo ntabwo yabyibagira. Imana ikumera umugisha. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turabashimira cyane mwebwe mudukurikirana kuri no channel ya haracyariho ibyizigiro TV. Imana ibaduhera umugisha. Turabashimira mwebwe mumaze gukanda sabone cyangwa subscribe, Imana ibaho umugisha. Iyo mukanze sabone cyangwa subscribe, ivyo biradufasha mu gihe dushizeho ibiganiro kandi ukaba wa mbere ubikurikirana. Kandi iyo ushizeho like, ivyo navyo biradufasha, ivyo bikatumenyesha yuko inyigisho wazikunze, ivyo bigatuma tubakorera izindi nyigisho. Kandi tugashimira cyane abantu musangiza abandi, mugaprataja ku bandi bantu kugira ngo babashe gushikirwa. Turatubona abantu bafashe ama link ya zino nyigisho bakayashira ku masitati, abandi bakayoherereza inshuti zabo. Imana ibaduhera umugisha. Abo bantu mubikora mutyo, abantu mudukurikirana muri umugisha kuri twebwe. Nimba dukora ibiganiro, nimba dushobora gusenga, nimba dushobora kwigisha, ni kubera mwebwe. Mutahari ntabwo twahaba, mutabaye mudukurikirana ntabwo twagira ico natwe tubashije gusohora, tubashije kwigisha. Twigisha kubera muhari. Namwe mudutera intege mu gukanda sabone cyangwa subscribe, mudutera intege mu gukanda like, mudutera intege mu kwandika muri commentaire ivyagufashije, mudutera intege mu guparataja ku bandi kugira ngo babashe gushikirwa. Kubera zino nyigisho ntabwo duzikorera umuntu umwe, ariko duzikorera abantu bose. Imana ibaduhera umugisha. Turashaka kuganira ku ijambo rivuga ngo inzira igeza umuntu ku mugisha inyura mu bibazo, inyura mu bikomeye. Inzira igeza umuntu ku mugisha inyura mu bibazo, inzira igeza umuntu ku mugisha, inzira igeza umuntu ku bikomeye inyura mu bibazo. Inzira igeza umuntu ku cyubahiro inyura mu bibazo. Inzira igeza umuntu ku gukomera inyura mu bibazo. Ntabwo abagenerale babambika amapete batakoze, batagwanya urugamba, ariko urugamba baba baragwanye, intambara baba baraciyemwo, nizo zibaha amapete, nizo zibaha icyubahiro. Ntushobora gukomera utamanjije gusuzugurwa, ntushobora kuba umunyecyubahiro utamanjije kuba umuntu
yoroheje, ntushobora kuba umunyenkomezi utamanije kuba umuntu yoroheje, umunyantege nke. Ntushobora kuba umukire utamanije kuba umukene. N'impamvu nuko abantu bose bavuka bari gusa nta bintu bafite, ariko bageze mu isi bitewe nuko Imana ifise ivyo iba yarateguye kuva kera byerekeye ubuzima bwawe, ukaronka kiriya na kiriya, ariko kugira ngo ubigereho birasaba kugwana urugamba, birasaba gukora, birasaba gusenga, birasaba kugira vision, birasaba gushira umutima ku ndoto, gushira umutima kuco wifuza kubasha kugeraho. Nagira dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Isaya 43, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Aravuga ngo uhoraho wenyene niwe mucunguzi, uhoraho wenyene niwe mucunguzi. Nta wundi mucunguzi ahari w'ubuzima bwawe uretse uhoraho. Nta wundi muntu ahari yatabara ubuzima bwawe, yarengera ubuzima bwawe uretse uhoraho. Aho ugomba kugera hose urakeneye umucunguzi n'uhoraho. Niyo mpamvu amaso yawe, ubuzima bwawe wikwiringira abantu. Birivuga ngo haravumwe uwizigira umwana w'umuntu, ariko harahiriwe uwizigira Imana. Ngariko none nguko niko ragize ngo wakuremye yewe Yakobo kandi akakubumba yewe Isirayeli, ati ntutinye kuko nagucunguye, ngo naguhamagaye mu izina uri uwanje. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kandi narakubumbye. Imana ishimwe cyane. Ati ntutinye ngo kuko nagucunguye. Kenshi abantu baragira ubwoba, kandi ubwoba abantu benshi babutegwa n'ivyo babona, kandi ubwoba abantu benshi babutegwa n'ivyo bumva. Ariko ijambo riravuze ngo ntutinye. Sinzi ibintu wabonye ubuzima ariko bikagutera ubwoba, sinzi ibintu wumvishije, sinzi amakuru wakiriye ariko agutera ubwoba, ariko nashaka kukubwira ngo shika mushira amanga. Imana irazi ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo nakumenye uhereye kuva kera, uhereye kuva kera nari ndakuzi, utaraba urusoro nari ndakuzi. Ari Imana yakumenye kuva kera abantu batarakumenya. Sinzi ibiriko bigutera ubwoba, ariko shika mushira amanga, Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Jambo riravuze ngo naguhamagaye mu izina uri uwanje. Ibaza guhamagagwa mu izina n'umunyecubahiro wano mu isi. Urazi ingene biryoshe, uzi ingene bitanga icubahiro, uzi ingene bitanga agaciro. Nubwo perezida ari uwa bose mu gihugu, ariko perezida ntabwo amenya abantu bose, ntabwo amenya abantu bose. Ari amazina y'abantu bakeya bamuri hafi bakorana amenya kandi azirikana, kandi ayo mazina abayazi, ariko si bose ashobora kumenya. Ibaze rero Imana irakuzi mu izina. Ijambo rirambwira ngo nagushushanije mu biganza, kandi intambuko zawe ndazyoza ko amaso. Uri mu biganza vy'Imana. Abagutera ubwoba bavuga ngo bagukoza ibyo bashaka, urababwira ati ari uwabatanze yashize mu kiganza cye, kandi intambuko zanje azyoza kwa amaso. Wicara mu kiganza cyayo, uri kuratambuka utambukira mu kiganza cyayo. Imana igumugisha. Birakomeje rero ku murongo wa kabiri ngo niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, niwaca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Birivuze ngo niwaca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Amazi ni iki? Amazi ni ibigeragezo umuntu ashobora gucamwo. Amazi ni ibigeragezo, ni intambara, ni ibibazo umuntu ashobora gucamwo. Ariko ayo mazi umuntu agombaga gucamwo, agomba kuyacamo kugira ngo agere hakurya. Hari ibibazo ugomba gucamo kugira ngo ugere ku ntsinzi. Hari intambara ugomba gucamo kugira ngo ugere ku mahoro y'iteka. Hari ibibazo ugomba kunyuramo kugira ngo ugere ku masezerano. Kugira ngo Yobu akomere yarinze kunyura mu bibazo. Ari kibazo Yobu yahuye navyo, icyo yakoze ni iki? Ngo yakomeje yizera Imana. Mu bibazo, mu ntambara uzaba uri kuranyuramwo, komeza kwizera Imana, wiherereza amafuti ku Mana, wishaka kwicira inzira. Uhoraho wenyene niwe mucunguzi. Atagutabaye nta wagutabara, atakwibutse nta wakwibuka. Uhoraho wenyene niwe yugurura ntiyagira uwugara. Uhoraho wenyene niwe akura hasi agashyira hejuru. Uhoraho wenyene niwe akura mu mukungugu akicarikana n'ibikomangoma. Mu bintu byose uzaba uri kuranyuramwo, shyira amaso ku Mana. Birivuga ngo mwicishe bugufi muri
munsi y'ukuboko kwayo unayizabazamura mu gihe gikwiriye. Hari igihe gikwiriye Imana izazamura ubuzima bwawe, hari igihe gikwiriye Imana izahindura ubuzima bwawe, hari igihe gikwiriye Imana izakwicarikana n'abakomeye. Wihemuka ku Mana. Birivuga ngo haragowe abantu bava mu isezerano ata mpamvu. Komeza wizere Imana. Imana ntabwo inanirwa, uko iteba niko itebuka. Hari igihe twibaza ngo yatebye, hari igihe twibaza ngo yatwibagiye. Ijambo rica ribivuga ngo mbega murabona umuvyeyi yibagiye umwana ari kwibere, ngo ariko ivyo birashoboka ku muvyeyi wo mwisi yakwibagira umwana ari kwibere, ngo ariko jewe Uhoraho ntabwo nabishobora ngo mbashushanije mu biganza. Satani ntaguhende, Imana yarakwibagiye yaragutaye. Niwumve amajwi y'umugwanisi, Imana iri kumwe nawe, Imana irakuzi, Imana yaragutoranije, Imana n'umushatsi wo ku mutwe wawe. Ijambo ritubwira ko waharuwe. Imana irazi igitigiri cyawo. Nimba Imana izi umushatsi uri ku mutwe wawe, ese yananirwa kumenya wewe? Imana irakuzi inshuti yanje, kandi ntabwo yaguhebye, kandi ntabwo yagutaye. Igihe gikwiriye izahindura ubuzima bwawe, igihe gikwiriye izahindura amateka y'ubuzima bwawe, igihe gikwiriye izahindura ubuzima bwawe, kandi abantu bazahindura imvugo ku buzima bwawe, kuko Imana izaba yatabaye. Ngo ariko niwaca mu mazi ngo nzaba ndi kumwe nawe. Sinzi amazi uri kuracamwo, sinzi ibiyaga uri kuracamwo, ariko humura, wigira ubwoba, hari uri mu ruhande rwawe. Wigira ubwoba, hari uri haragaba suprakitanoshke, hari watanguje urugendo rw'ubuzima bwawe, kandi niwazarusozera. Mose ari kumwe n'ihanga rya Isirayeli, birivuga ngo bagera ku kiyaga Yorodani, ngo bagira ubwoba. Ngo bamaze kugira ubwoba kubera iki? Ngo inyuma hari Farawo n'ingabo ze, afise uburakari bwinshi, agombaga kubica. Imbere yabo hari ikiyaga, hakurya no hakuno hari imisozi batari gushobora kurira, Farawo atarabageraho. Ngo ariko Mose ngatakambira Imana, ngo Imana ibwira Mose ngo babwire bakomeze bagende, babwire bakomeze bagende. Aho utari kurabona inzira irahari. Erega sinabazanye ngo ndabikire hano, urugendo ruracabandanya. Nubwo inyuma utabona inzira, inyuma ubona ibikwica, hakurya no hakuno imisozi iragose, imbere hari ikiyaga. Ariko humura, dufite Imana ikizira mu kiyaga, dufite Imana ikora ibidashoboka ikabihindura ibishoboka. Aho utari kurabona inzira, Imana yahakizira. Ntufukamire Satani, ntucike intege, nturondere ubutabazi mu bapfumu. Hariho Imana ishoboye gutabara, hari Imana ishoboye kuguha urubyaro no mu gihe bakubwiye ngo nuvyara, hari Imana ishoboye kuguha urubyaro, hari Imana itanga akazi. Ntuhemuke ngo uronke akazi arukurize gutakaza agakiza indani muri wewe. Oya, Imana izakumva kandi izakwishura, izatabara. Ariko urakwiriye kumenya kizira iganisha umuntu ku mugisha inyura mu bibazo. Abisirayeli bavuye muri Egiputa bagana muri Kanani, ariko kugira ngo ugere muri Kanani wategerezwa guca mu kiyaga. Kugira ngo ugere muri Kanani wategerezwa guca ku bihome by'Yeriko. Kugira ngo ugere muri Kanani wategerezwa kunyura mu bugaragwa buri mwizoka, buri mwizara. Ntushobora kugera muri Kanani utanyuze mu butayu. Abantu batinya ubutayu, abantu batinya ibibazo, ntabwo bigera bagera ku iterambere. Abantu batinya kuruha ntabwo bigera bagera ku karuhuko, kubera akaruhuko gahabwa umuntu yarushe. Nimba ushaka kuruhuka, emera ukore, emera usenge. Nimba ushaka kuruhuka, wisuzugura akazi. Hari abantu benshi babaye ibinebwe, nta kintu bakora, barabarangira ubuzingoya ngo bitewe n'irevo yanje kariya akazi ntabwo nagakora. Niwanga kuruha uri kurakora,
uzaruhishwa n'ubwo bukene, uzaruhishwa n'ivyo bibazo, uzaruhishwa no kubura kiriya na kiriya. Ariko akazi gato kavyara kanini, kandi gato karakura, ko kugeza ku bintu bikomeye hamwe n'Imana. Wibuke ko Imana idahezagira umuyaga, ariko ihezagira ibikorwa vy'amaboko yacu. Reka utangura akantu gatoya maze ugakorane n'Imana. Icete cya kabiri cya Bikorino ibice 6 umurongo wa mbere avuga ngo dukorana n'Imana akantu gatoya ko kwaguka. Reka gukorana n'abapfumu, reka gukorana na Freemasoni. Oya, menya ko hari undi muntu ari ruhande yawe ashoboye byose, yitwa Imana Data wa twese. Uyo muri kumwe ibidashoboka bihindura ibishoboka, aho utabona inzira wabasha kuhakizira, ivyapfuye abasha kubizura. Iyo wene yahageze aho waburi ubasha kuharongera. Birivuga ngo Petero arara mu bwatabura amafi, ariko Yesu ahageze ku mutaga mu gihe kitari cyo kuronka amafi. Ubundi abaroba baroba mwijoro, ariko ku mutaga ntabwo baroba amafi. Ariko Yesu ahagera ku mutaga, bo baraye mu kiyaga babuze amafi. Ariko Yesu asokorora ijambo aravuga ngo ko nahageze amafi arahari, nimwongere muterere urusenga muraza kuronka amafi. Petero avuga ati ntabwo bishoboka, urashobora kuba wihenze, ntabwo uzi amategeko y'ikiyaga, ntabwo wabaye umurovyi ufuye kuvuga gusa. Amafi aboneka nijoro, ntabwo aboneka ku mutaga. Petero ahaririza ijambo ry'umwami, ariko Petero ijambo ry'umwami riramutsinda, ko birivuga ngo ijambo ry'Imana nirifise ubushobozi, rifise ubugi nawe agitambika imbere. Petero avuga ati mutama, amashure nize nyashize ku ruhande, kubw'ijambo ryawe ndasubiye mu kiyaga. Kubw'amashure sinari gusubirayo, kubw'ivyo narimenyereye ntabwo nari gusubira mu kiyaga, ariko kubera ijambo ryawe nje ndasubiye guterera urusenga. Birivuga ngo abikoze aroba amafi amunanira no gukwega. Babananira no gukwega, ahubwo basaba ubufasha bwo kugira ngo bayavane mu kiyaga. Umva, aho waburiye niho ugiye kurongera. Ivyo wari warakoze vyari vyarase, ndadeklara ku buzima bwawe ko bigiye gukunda. Hari mariage zigiye gukunda, hari ubuzi bugiye gukunda, hari ingendo zari zarase zigiye kwemera, hari uruvyaro rwari rwarabuze ariko rugiye kuboneka, hari ubuzi bwari bwarabuze bugiye kuboneka, hari imitahe yari yarasigiye gukunda. Hari ugusumbushwa n'Imana. Ndi kubona abantu bagiye guhindurirwa ubuzima, bagiye guhindurirwa imibereho. Ndi kubona abantu bagiye gukurwa mu buzima bwo hasi, bagiye gushirwa mu buzima bwo hejuru. Ariko ntutinye ubutayu, iyo nzira uri kuracamwo izakugeza muri Kanani. Imana ishimwe cyane. Nushobora kuba premier ministre utabaye umuzamu. Ewe Morodekayi we, emera ubwo buzamu, ariko muri ubwo buzamu bwawe gumana n'Imana yawe. Wifukamira Hamani. Hamani agereranywa na Satani. Hamani agereranywa n'ibibazo umuntu agenda aracamwo. Wifukamira ibibazo, wifukamira Hamani. Oya, fukamira Imana yo mwijuru. Nufukamira Imana, ibibazo bizagufukamira. Nuha icyubahiro Imana, Imana nayo izaguha icyubahiro. Nushira hejuru Imana, Imana nayo izagushira hejuru. Maze Morodekayi ngakomeza yubaha Imana, akomeza yizera Imana. Ngo muri uko kwizera Imana, Imana itabara ubuzima bwe. Bibiliya yavuze ngo niwaca mu mazi zaba ndi kumwe nawe. Ngo no mu nzuzi nizizokurengera. Imana ntiyavuze ngo nuzaca mu nzuzi, oya, yavuze ngo no mu nzuzi uzahaca. Ariko kimukwiriye kumenya, ntabwo uzarengerwa. Sinzi inzuzi uriko uracamo, ariko isezerano dufise nuko tutarengerwa. Sinzi ibibazo uri kuracamo. Yo bavuze inzuzi, ni vya bintu biza mu fururizo, ni vya bintu biza utari witeze, ni vya bintu biza bitana amabuye bigahitana muri kimwe, bigahitana ivyawe, bigahitana akazi. Ugasanga wari ufise akazi, noneho uruzi rwarahaciye birangira akazi kagiye, uruzi rwarahaciye mu rugo birangira bidabanganye, uruzi rwarahaciye kuri cya kibazo ukoreraho birangira bihombye, uruzi rwarahaciye ruhitana diplome, ruhitana visa, ruhitana buri kimwe. Ariko ngo ntutinye, muri izo zuzi ntabwo uzatemba. Mana ishimwe. Alebrosi bakaya.
ngo no mu nzuzi ntizizokurengera. inzuzi umuntu acamwo ntabwo inzuzi zizakurengera. cyo turi kuranyumva, sinzi inzuzi uri kuracamwo, ariko niwakire buno buhanuzi ngo ntabwo inzuzi zizagirane zizakurengera. ngo niwacamo umuriro ngo ntuzosha. umuriro ni bya bibazo umuntu acamwo bikagaragara nk'ivyomuturira, nk'ivyamushyira hasi, ngo ariko mu muriro ngo ntabwo uzasha. ngo kandi n'urubeya ntiruzokubabura. mu mazi menshi ntuzarengegwa, mu nzuzi ntuzatemba, mu muriro uturira ntabwo uzasha. uhoraho kubera ari kumwe nawe. birivuga ngo bafata abasore batatu babata mu muriro. birivuga ngo ababataye mu muriro nibo bahiye, ariko bageze mu muriro, umuriro bakomeza bawugendagendamwo. umuriro hakubaturira uturira iminyororo yari baboshe, ngo maze bobo bawugendagendamwo. ngo ariko umwami areba mu itanure ry'umuriro aravuga ngo hajya burya ntabwo twatereye abantu batatu, none ko ndi kubona ugira kane, kandi uwagira kane afite ishusho isa n'iy'umwana w'Imana. Imana igiye kugaragara muri uwo muriro uri kuracamwo. muri ivyo bibazo arabazi ngo uri wenyene, arabazi ngo bagukibiranya bigahera, ariko hariho Imana iri kumwe nawe, igiye gutuma umuriro, igiye gutuma ivyo bibazo ntacyo bibasha kukugira. arabasutakira mandere ari karosi bakatera. Mana igiye gushira hejuru ubuzima bwawe. ariko ikintu najye ukubwira nuko inzira iganisha umuntu kubikomeye inyura mu bikomeye. ntushobora kuba umwami utishe Goliyati. Dawidi kugira ngo abe umwami yategerezwa kwica Goliyati. Goliyati yari ateye ubwoba mu isi yose, ariko Dawidi ashyira hasi Goliyati, yishyira mu kaga, aza kurwanya umugabo yananiranye, umugabo atashoboka, umugabo amurusha uburebure n'ubunini n'imyaka n'uburambe ku rugamba, ariko we agenda yitwaje izina ry'Imana. mu ntambaro uri kuracamwo rwana n'izina rya Yesu. genda witwaje izina rya Yesu, genda witwaje izina ry'Uhoraho, intsinzi uzayitahukana. wigira ubwoba bw'ivyo uri kuracamwo, wigira ubwoba bw'ibikomeye. burya mu bikomeye niho hava igisubizo. nta kibazo ragaduzi bakaya, kibazo cyose iyo kije kiza gihetse inyishu. Yosefu we ntutinye kugurishwa muri Egiputa, ntutinye gushigwa mu gasho. iyo ni ingazi ikugeza ku masezerano Imana yavuganye nawe. iyo ni ingazi ikugeza ku ndoto zawe. ntushobora kugera ku ndoto utanyuze mu bikomeye. abantu bose bakomeye burya banyuze mu bikomeye, bariyimye. bamwe bariyirije inzara kandi batari mu mafungo, bamwe baraye maso kubw'indoto zabo. abakire bose bakomeye banyuze mu bikomeye. hari ababacaga intege bababwira ngo ntibishoboka, bababwira ngo naho muzagera, ariko bima amatwi abantu babashyira umwete kubyo bumvaga indani muri bo, maze bagerageza gukora kugira ngo bagere ku ntsinzi yabo. nawe gerageza ukore, wikwemera ibicantege, oya gerageza ukore. kubera iki? ibikomeye ntabwo wabigeramwo utanyuze mu bikomeye. abatinya ibikomeye ntabwo bagera ku bikomeye. amasengesho ntabwo aryoshye, ahubwo ikiryoshye ni inyishu umuntu akura mu masengesho. amasengesho arabishe, ariko inyishu iva mu masengesho iraryoha, niyo iryohera umutima. iyo wisonzesheje urababara, umubiri uracika intege. iyo wisonzesheje urababara, iyo waduze umusozi uri gusenga urababara, iyo wiyugaraniye mu nzu uri gusenga urababara, iyo wapfukamisha amavi hasi uri gusenga urababara, ariko inyishu uzakura muri ayo masengesho izasosera ubuzima bwawe, izaryohera ubuzima bwawe, izaryohera umutima wawe. dusenga abantu batabona, ariko igisubizo tukakigendagenda nk'abantu babona. abantu bakatugwanya batazi iyo byavuye. batugwanyaga ahubwo bikabahitana. Imana ihabwa icyubahiro. bagwanije Daniyeli batazi iyo yavuye, batazi ingene asenga, batazi ubucuti afitaniye n'Imana. bamuta mu kinogo kirimo intare, intare nizamurya ava yari muzima, maze bukeye Daniyeli akugwayo. uwo munsi ngene abasiwe batererwa mu ntare, bivuga ngo zibasabira mu kirere no mu ntare
nawe, Imana izaba iri kumwe nawe. Arega basete, Imana ndayikunda. Hari igihe yemera ko tugwa mu ntare, ariko niyemere ko dupfira mu ntare. Yaremeye kugwara, ariko nizemera ko bishwa niyo ndwara. Iyo ndwara irahari kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Iyo ndwara ntigutera ubwoba, hariho umwami Yesu yayikubitiwe. Ubwo bukene ntibugutera ubwoba, hari umwami yahindutse umworo gucike kuba umukire. Oh haleluya. Nagira ngo ntugire ubwoba mu byo uri kurabamo, mu byo uri kuracamo, ariko najyo kubwira ngo inzira igeze umuntu kumugisha inyura mu bibazo. Yesu kugira ngo nje nawe tuboneke yemeye guca ku musaraba, ari kuri ya musaraba yemeye kujaho kugira ngo ishengero riboneke. Nta muntu ashobora kugera kubikomeye atanyuze mu bikomeye. Kugira ngo uzagere mu isezerano bizagusaba kunyura mu bikomeye. Hari abantu bazakwanka, hari abazaguta, abazakuvaho, bizasaba gutandukana na baroti. Hari inshuti mbi bizasaba gutandukana nazo. Izo ni za zindi ziguca intege, za zindi zigukururira mu byaha. Izo biba ngombwa ko witandukanya nazo. Za nshuti za kera zikubwira ngo ubuzima ntibushoboka, gutera imbere ntibishoboka, abo birasaba ko witandukanya nabo. Bigasaba ko wimatanya n'abantu babona kure, n'abantu bageze kure. Gendana n'abantu bageze kure, gendana n'abantu bageze aho wifuza kugera. Oh, nugendana nabo bazakwagura mu bitekerezo, bazatuma wizera ivyo wabonaga umenga ntibishoboka uzatangira kubona ko bishoboka. Birivuga ngo gendana n'umunyabwenge nawe uzakunguka ubwenge. Gendana n'umunyenkomezi nawe uzabona inkomezi. Gendana n'umutunzi nawe uzaba umukire, kubera ko ugendanye n'abakire bazakwagura mu bitekerezo. Nta mukire avuga ibintu vyo hasi, umukire avuga ibintu vyo hejuru. Niyo mpamvu abana b'Imana ntabwo turabo hasi, turabo hejuru, niko biri tubwira. Niyo mpamvu tudakwiye kugenda nabo hasi, tugiye kugendana nabo hejuru, n'abafite ivyumviro vyo hejuru. Nutinye rero umuriro. Abantu rero benshi bariko barabwira Imana, Mana zinyujya muriro kugira ngo ninjire mu masezerano. Imana ntawe izazimya, ahubwo Imana izaguha gushira amanga maze uwo muriro ukandagiremo. Ariko inyuma yo kuva mu muriro, isi yose izahindukirira Imana. Isi yose izamenya ko ufite Imana itari bayari, ko ufite Imana atari kiranga, atari igigwamana. Isi yose izabimenya. Alegi basate, ariko ntutinye umuriro. Imana iguha umugisha. Ora basubra kita noshkeri mando. Ntutinye ibibazo. Muri ivyo bibazo niho hari inyishu yawe. Umunyeshuri atinye ibibazo ntabwo yunguruzwa. Umunyeshuri hageze hageze ibibazo aca yigwaza, azoguma muri iryo shuri. Ariko ibibazo umunyeshuri akora ku ishuri nivyo bimuhesha uburenganzira bwo kuja mu rindi shure, bwo kuja mu rindi shure rikurikira. Rero ngiye utinye ibibazo umenye kuzaburi kuratinya iterambere. Igihe utinye bikomeye umenye kuzaburi kuratinya gukomera. Imana iguha umugisha. Ari ryambere udukurikiranye kuri no channel yanyu yaracariho Ibyizigiro TV. Reka nkwibutse inshuti yanyu, kanda sabone, kanda subscribe kugira ngo igihe cyose dusizeho bino biganiro nk'ibi, amasengesho nk'aya, ijambo ry'Imana nk'iri, ubu wa mbere uri kurikirana. Imana iguha umugisha. Partage ku bandi bantu bashikirwe na zino nyigisho. Imana iguhezagire cyane. Kanda like, Imana biguhera umugisha. Imana ikugirire neza. Anika muri commentaire cyagufashije. Ndazi ko Imana ihagurukanywe no gutabara ubuzima bwawe. Ndazi ko Imana ihagurukanywe no gukura ubuzima bwawe mu bibazo. Sinzi ubuja umazemo igihe, sinzi ibibazo umazemo igihe, ariko Umwana agiye guhaguruka umucunguzi w'ubuzima bwawe. Jambo rirambwira ngo ukuboko kw'Imana ntabwo ari kugufi ngo kunanirwe no gukiza, no gutwikiwe ni kwazivye ngo kunanirwe no kumva. Imana igiye guhagurukanywe no gutabara ubuzima bwawe. Imana igiye guhagurukanywe no kurengera ubuzima bwawe. Aho utabona inzira, Imana igiye kuhaca inzira. Izo urumengaga ntibishoboka, Imana igiye kubihindura ibishoboka. Abavuze ngo nawe uzagera bagiye gutangazwa wahageze. Abo wasabye akazi bagagakwima, humura nawe hari imbere ugiye kubaha akazi. Birivuga ngo nayitangira ryawe ari ritoya, ariko amaherezo guzakunguka cyane. Amaherezo abatakwemera bazakwemera, amaherezo abatagukunda bazagukunda, amaherezo abagutaye bazakugarukira. Kandi igihe Imana isaba yahinduye ibihe, bazahindura n'amazina. Reka bakwita imbwa, hari igihe bazokwita patro, hari igihe bazakwita nyakubahwa, hari igihe bazakwita uwahezagiwe. Reka bakwita amazina bagomba, ariko Imana igihe izahindurira ubuzima bwawe
nabo basahindura amazina, ariko ntutinye. Sinzi ibyo uri kuracamwo, ntugire ubwoba. Ubwoba buva kuri satani. Satani ari kukwemeza kugiye gupfa kubera muganga yakubwiye iyo ntwara nikira. Wikwemera ibyo muganga yavuze, emera ibyo Imana yavuze. Imana yavuze ngo orabasubahaya ko mishagu y'umwami twakiza indwara, kandi kindwara tugwara atari zo gutwica ariko zihari kugira ngo izina ryiwe rihabwe icubahiro. Wigira ubwoba kuvyo wumvishije n'ivyo uri kurabona. Ntabwo uzapfa wishwe n'inzara, ntabwo uzapfa wishwe n'uburozi, ntabwo uzapfa wishwe n'urya muntu, ariko agutera ubwoba kubera hejuru yiwe hariho Imana. Imana niyo ituma umuntu apfa igatuma abaho. Imana ikigufise mu biganza na wakuvanayo. Birivuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu, uwatugwanya yabande. Humura, iri mu ruhande rwawe kugira ngo igwanire ubuzima bwawe, kugira ngo itabare ubuzima bwawe. Ntabwo izemera ko umuriro uguturira, ntabwo izemera ko intare zikurya, ntabwo izemera ko amazi akurengera. Iyo nzira yaguciriye abasi reka bayizemwo, bareke bagukurikire, ariko ikiyaga kirabarindiye kugira ngo kibateranire ko. Imana iguha umugisha. Ndumva nasenga, data w'ubwiza bukomeye, ndasengeye umwene data, sinzi inzira ariko aracamwo, ariko inzira zitugeza ku mugisha, zitugeza ku bikomeye, zitugeza ku masezerano n'inzira zinyura mu bibazo. Reka bino bibazo ariko aranyuramwo bimusunikire mu isezerano, nk'uko Yosefu byamusunikiye mu isezerano. Igiti Morodekayi yamanikiwe, inyuma yacu hari ifarashi, hari ibiti bamanikiwe. Reka amafarashi aboneke mu izina rya Yesu. Ibinogo bimbiwe turabifuriye, inzira ziyugaye turazuguruye, ibihoshe turabibohoye, amariba yasivye turayazibuye mu izina rya Yesu. Abatavyara nibavyare mu izina ry'umwami Yesu. Ubwo bugumba nibuhagarare. Regibasate. Turatuye mariage nziza ku basore, ku bigeme. Turatuye iterambere ku buzima bw'ubwoko bwawe. Mu umugisha, mu amahoro, muteze imbere, muzamure. Umuvumo wari uri ku buzima bwe tuhinduye ubusa. Akarimbi yashingiwe turagashinguye. Umusozi wari imbere ye turawusenyuye. Igihome cyari imbere ye turagisenyuye. Turatuye amahoro, turatuye ubugwaneza, turatuye iterambere. Amateka yiwe nahinduke, amazina yiwe nahinduke, ibihe vyiwe nibihinduke mu izina rya Yesu. Mukure muri ano madeni, mukure mu bupangayi, umwubakira inzu. Uru rugendo nigwemere, iyi visa nayihabwe, iyi passport ayihabwe, agakazi nagahabwe mu izina rya Yesu. Yakira urugo rwiza, yakira inzu nziza, yakire parasera, yakire iterambere. Ivyiyugaye vyiyugurure, abamutaye bamugarukire. Kiganza cawe cyiza rega kibe hejuru ubuzima bwawe. Ubarwanira intambara nkura abasete nkuko wazigwariye Yoshafati, ubinzize mu isezerano. Yesu we, yarabasuta bareya. Tabara ubwoko bwawe, rengera ubwoko bwawe. Erega nawundi bafite yatabara, yahindura, yabohora uretse wewe. Ngwino ukore ivyo abaganga bananiwe. Ngwino ukiza amasida, amadiyabete, imitima. Ngwino ukiza amakasera, ngwino ukiza amasigo, ngwino ukize asima, ngwino ukize rabasuta bareya. Ibitero by'amaso turabihagaritse, turirukanye sida mu mubiri wawe, turirukanye kasera, turirukanye hepatite A na B na C, turirukanye amasiga kurya. Turahagaritse igitero gikubuza amahoro, turahagaritse ikubuza itiro. Akira kurya musinzire kandi urote neza nk'abandi mu izina rya Yesu. Akarimbi washingiwe turagashinguye, umusozi wari imbere yawe turawusenyuye, igihome cyari imbere yawe turagisenyuye. Turasiribanga imigabo n'imigambi y'umwasi, turahezagira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Igihome cyakuzibiye turagisenyura, amagambo mabi bagutongereyeho turayahinduye ubusa. Akira umugisha, akira amahoro, akira iterambere, akira kuroranirwa, akira amagara meza. Sinzi indwara yari iri ku buzima bwawe nikamangane mu izina rya Yesu. Iryo zina rirakomeye, riri hejuru y'amazina yose. Muri iryo zina indwara zirakira, abahoshe barabohoka. Turatuye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Indwara yose yari iri ku buzima bwawe nisohoke mu izina rya Yesu. Wakira ugukira,
mu izina ry'umwami Yesu. Oh haleluya, urakoze mwami Imana. Izi ntambara yarimo reka zibangurukane, mubakira urugo, tanga amahoro mu gihugu, tanga umugisha. Oh abakora ibintu bitagenda reka bakore bigenda, bari mu gasuzuguro kabavaneho, abari kwiremo nka Morodekayi igihe cyo kuva kwirembo ni kinyene. Hindura ubuzima bwabo, hindura imibereho yabo, hindura imigambi ya Namani, hindura imigambi ya Hamani, hindura gazobaregi bakaya, tabara, bohora, Inzira, bayinsinzi mu byo bari ko baracamo, ubinzize mu isezerano. Urakoze kubagiriye neza, ubatabaye kandi ukoze ibikomeye, kandi ukoze ibirengeye ibyo dusabye, ukoze ibirengeye ibyo yatekerezaga. Urakoze mwami Imana kuhinduye, urakoze kubohoye. Icyubahiro n'amashimwe nibihabwe wewe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mana yishyuye ubuzima bwawe, Mana itabaye ubuzima bwawe. Nagira ngo ufate umwanya wo gushimira Imana kuvyikoze ku buzima bwawe. Fata umwanya uyishimire. Mana ihinduye ubuzima bwawe, Mana yishyuye umutwaro wawe, Mana ikijije ubugwayi bwari ku buzima bwawe. Mwarahizegiwe cyane gose. Mwari kumwe n'intumwa y'Imana Nduwa Kristo Glory Shine. Mwibuke guparataja abandi zino nyigisho kugira ngo nabo babashe gufashwa n'ijambo ry'Imana. Nibari rya mbere udukurikiranye, kanda like, kanda sabone cyangwa subscribe, andika muri commentaire amena icyo wakiriye cyakire mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze, mwarahizagiwe cyane gose. Ariko wifuza gusengerwa ari umutwaro ufise cyangwa inzozi warose zigakuzazanira, ushaka kugirwa inama y'ikintu icyari cyo cyose, WhatsApp yacu ni +257 65 986 540. Ndasubiyemo agasaraba 257 65 986 542. Izo nizo nimero ushobora gutwandikiraho tukagufasha amasengesho. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana, kandi data wo mu ijuru aracyakora. Ko yarari kera na n'uyu munsi niko ari, ko yakiza abantu kera na n'uyu munsi niko abakiza. Imana iguha umugisha, warahezegiwe cyane.